Salim. Mau dipecahin. Takut. Jatim Park. Kita mau ngapain di sini? Dinosaurus. Let's go. Sekarang kita mau masuk sini. Ya, kita mau masuk, guys. Ayo. Wow. Namanya siapa, Lik? Tahu nggak? Ayo, namanya siapa? Pecinta dinosaurus. No, ini namanya Unaisaurus. Zara, salim tangan, salim coba, berani nggak? Zara mau salim sama tangannya. Ayo salim. Mau dipecahin. Takut.